Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lili khairul bashari al-Yasimi lili atohari al-Mustafa mini mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام alkama cetigi mandemu ami tanga ina ala fama fe ka ba shetana toroma kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kaka ala yakama ala ka doani shetana ce namboro lamba zezi angan wala da sanma ina ne Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkai jango Allah subhanahu wa ta'ala naka bunya naka karama anaka sidda kene ka faranga ni mbaraina anji kan Allah subhanahu wa ta'ala la ngara mako ya fanyi alkaraba sallallahu alaihi wasallam ya fanyi ko mumuni hagil maka bara o bara na ya damna bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala bi faraika o bara la o bara bi barka soro ngani nyagare yera la ni nyina na ala fama ko ni nyina na ala fama togo ko bara o daminena ko bara ko bitika barka bi nakashi wala amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka faranga ne mbaraina jango baraka ke Allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinni barai adabora nafami ngama Allah subhanahu wa ta'ala kato aywa onafaka sorala. Assalamu namboro la mitu ko ke anga sababu nyuma ya alakraba sallallahu alaihi wasallam kishin ne ma chama be ala fa ambo nyina ala fama fa ala ko ke anga ma nyema ka dayorolla ami sai ka dugo ke alakra janyan zana mawni alakra sallallahu alaihi wasallam ni sahaba aywa changana ane muso ngana munun tlebena nu ya demen dina imbara la fo islamia sabatira as abis sabatu watimina yasra sataw sara baloda utura balula aya sora nafulo tigi do yu kan nafulo keka alaka kira deme fu bolangolo mbora fu fuite uyeru febli. Alhamdulillah rabbil alamin op madela sahab aywa islamia sabatira nayi dugo ke alakra bay yoro yoro abi nyina fa nga dugo sama o ngana uma ka sai ka dugo sama angara mako sodinga sanuma uma ka jira ala famana ko amba angara mako fe wa taraka bono to ambola mbu fe serfi chamana musoma afima na jema afolama ana labama o bebe wele dakurnya kele ko alakra sallallahu alaihi wasallam sodunga sanmo ambu bele jele kanu kan ko kele ko bele jele bonye ko kele o de malko bon an suka sunna mi ni angara mako taraka ndoaka ambelo so tala deli alaka anyuru baloka alaka anvatu oka alako kaka alaya kama alako kachibana sodunga sanmo barka kama namboro lambe folle barka da karkar alislame chama ana musomayi kanyini islamo fa islamo kan zama dukowla anya fo wa miseka ka nanya ka men mana dukma kolo sava anya ka le do selamawla anjigi kan alislamo ka dukowla akuma mi dukow nyini islame chama na musoma fa kan zama dukowla ni mbaraina li yakuna al amalu khalisan li wajhi Allah azza wa jalla baray nga ke ala nyada nyinni baray anga saka baraji sorala ka barka sora baray na nyira kunya ana mbokului anga saka barka sora baray na salamawi ambe al-islamu deli dukowla kan sama dukowla jango o ngani ya jele ka sora baray na assalamu namboro la
usikum wa iyaya bittaqwallahi alazim mballa di yerku ladile ko ay to nga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi da'iyati ila azabihi alalim mballa di yerku ladile ko ay to nga zembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala ala ko tabi jonsama kata Allah subhanahu wa ta'ala kan nyanga tala ayo jukumama Allah subhanahu wa ta'ala kan gishi ala kan vara nyesranya jonga wa alamu waffaqani lahu yakum sawaba ñun baña bla puma temena be ala de liñera kuye ka ala de assalamu wiye ba fa kadon ala kan be sababu ma keta ani fotala ba fa kadon ni yanze keleye fawqa al minbar al fiqh al maliki minbar fiqh maliki sanve marko bon ansaka kalamblo kono aywa ka al salamiya deme ka al salamu deme dina tasra korale ka famuya ka almam maliki ka mazhabu ka kada munga anyo de don angara mako yangala odela wa ode banga sharia gafe kono wa jama famba be alabatu odeka anya do mo mako be odela amba fe ko de fo moye moko famiya ambi ala dila fo ko nyuma ala kan ko ya afam ko nyuma ala ko di anambal asama bela jalema alhamdulillah rabbil alamin الدرس اليوم على الفقه المالكي بولا ربنا بولي مالكم أنسك فقهك من الرسالة المباركة للعلامة عبد زيد القيرواني أمين بما غفي شريعة غفي منغا أتوا يقول رسالة عبد زيد القيرواني دي أسبب دوني بابادو مالكم أنسك كلاندين غانا ودودو أتللا ويللا دي كو مالك الصغير كو الممالك جيني أيوة لورعه وزهده وسعة بعه في العلم aka aywa yara kolosi kama aka jena ba kama ka alani sranye kama ka doni bonya kama o ya wele ko almami malikin jini kuma na manye ko ngana sabeni ke lettre la ma sabeni sabe ayerema ko aba feka ka doni jiram hon mandela aya sabe Allah subhanahu wa ta'ala nyeda nyinini de kama ani don ba bado de pembe teriala ko Sheikh Abu Mahrazu o dotle daga bana fadinya ni daga bana hashidiya mi vle karamago ni nyoyo ya soro oduguma je nono ngunya don bawye mono ngube alakara ka sunna jeleka mono ngube sahaba ka sunna jeleka alakara ka sahaba ko me nyonve ina fo ka nyongunu ina fo ka nyondu tle kele don baw assalamu ambi ala deli ala ka doani shetane ce ni ngara mo ko ya ka konna je yafe dina demenina aya nyini ayretle la ma de fa terike de fe ko ne kala ne ngaramo ko yembe kala no ngala qur'anen nderike Allah subhanahu wa ta'ala doni nyuma no ko ya ema qur'anen hadisa la sharia fiqhula mba fe ka sebenike gafe do sebe ambe dem so ngala mina qur'anen nashi doni ko fe o ka se ku ka bato nye doni ayi aya terike ka pama ko nde bashi Allah bana kalle sakharake ka ala nyininga ka ko kalfa alama ala ede yambla dine barala ede kwangi bato yanda wode kama anga keta beka kinga ke ala nyada ni nyinin de amanga ke je toane je jamuni yere jirai ala me nyininga mba feka ni zabani ngenderke ko ni anyine ve ala ngana kad ya maru yaddi anga ke namade ni nyishin van yele maka nyishin fama minga de alai Allah subhanahu wa ta'ala latika bolleni aye asorla kan ngafe barkale nzabe kamina sabe dola foka sa envelope biso mena mimma iba fo dode be fara kitabu daraja ka iba fo dode be fara kitabu kanuka o yado ni manda sadde ngo muzakara o takilini ko ubenjalaki ko nyere madrasa de ko wati be ko ngo madrasa de ni tribena ndiri madrasa de ni baraka nyuambe na baraka nyuaye madrasa de nya nganga jamana kaya madrasa de maflade madrasa de mi nay kalanke korole siraka alhamdulillah rabbil alamin ambo jama kullu de lambe korole de don ande kurado wala hajata lana ila jadidi amma ko tisemma ka kurama ngandi doya andi bonyeche itake anyiru bandake onga tlemi mborasa foka fama ko jakuya amba fannani amba ka dine buruja
faka faw nobla faka moka nobla faka alma maliki na ka kalande nobla faka ulama urasa kuna nobla katuko an madrasa de na ngwando deke wandi sira o madrasa de ndenye wanda ngama de jingi o madrasa de unye na kunni ma na yene makame ko madrasa de ngame o kuma kura folaw de ma anga nyom bunye mako bodela anga nyon garama mako bodela wallahi an faw ya mara an garama ko ya mara wallahi an dileni je karamo tele bena nani ye nyonye ki funi majingi ki funi karama ye ki kanu andu sukuna nye sola an faw ya ngalala angar mo ya ngalala barso anga kalambulo ngono je sogoma nangar mo ko kumbara kamen karamo ko mana bobulo ndala ambi foka wuli kan jona nga gafe wi fo angar mo ka sigi ninga fsane awnya basawa ya ala jirana na sigira wati mi na msoro kan sigi na sigira bloko no ande telephone la meble an yoro jebe yer dama nyon barot sega keble hal ni bi feka puma do fo kalande do bi dende kaka fini samazama karamo kana do kiba feka fedo fo angala no de la an la mono de la o chuko kele do nana vaw sikira halibi angwa bloko na anvaw kundala halibi mimbe anve anvaw doya tala nanya anva demesani ma kele nyam sabara de bla ka shama ka ngolo dama ba bolo da ngolo la amba jigiya ko nyam masaya amba barka soro angono mbo ka ambi fatu o ka barsa banya dongo bin nafase mama onya nafasa rola ni mami yo ko e bidai laka amuru kai ka koyi adatuna anga ada lada yanga lada wa alai famu yaddi amanzara kanga lada saga ka do kwani sharia bibbe wallahi la ilaha illa huwa nangu ya sarani sharia bi fonyongo yodar nadrubu biha ardal jidar ya maka koko buko anga anya va usora cheminga kamvu amoka usora chenka kasika saga sharia la ka soro we chen madrasa denga pmat saka mbaka ami ala deli ala ka hakili nyimande amma ko ni ndama de ambe sajade la ambe aywa kelenya de la ambe beni aywa karama de hukumu kono ngala yinta dore de a ambu nyanyiru bi bunyi angara mako bunya minkar ambi karama ko bunyi anga tabulo bunyi anyiru bi ka tabulo bunyi am fa bi bunyi anyiru bi fa bunyi amma ko beni ndama de la amba ka baraka islam tomba mi ngono bi na to ka tajamu al qiyadat ruhiyya groupement de leadership tel muslima di Mali asigitola tokorba yu bolo da Qur'an ka ku bende nyini umma tonre contre kareli fo anyi umma kongarasi fo anyi o kode ko anga vauna moka ka tasra furan ko anga malko bon ansa ka tasra fura nganga do ko ma wero beya anu ka janga nyombo janga nyongarama ngani minya geleya amba jiri la ko anyeru beya amma chama ngala nganjigi kany alala anjigi kanya kirala anjigi kanya mbokolola anjigi kany alakra sallallahu alaihi wasallam sodungo sanamawla insha Allah ta'ala abito korole tala ala bi son oma barsabu munu nana na yeya ngana kundo una alap me nyonve no kunye kafire dugu da Congo kala masabe dugu mi ngono ni kala bolo babolo no kunya dugu da Congo kuma ko bala ko alaka soka jo misri ka jo alaka bandia ka sabati bolo son ka dabla ko mako ka dabla ne kafiro kunyo kwada ukwala na tigara uni nyonje uba fuka kalando nye ko angana ngoyi anga nyine ala fe folo anya nyine fe ku ka son ala tamo mason c'est ça nganyine ala fe wallahi ala kan gisi yere foma nebe o ngana chama do nyere ka tarikhila ambo ngana chama do serifu ka tarikhila ambo ngana chama do Sheikh Umar Futi ka tarikhila ambo ngana chama do Sheikh Mahmoud Abdullah Sadu ka tarikhila ambo ngana chama do Sheikh Sala Wurbubu Masna ka tarikhila ambo ngana chama do Sheikh Ahmad Masna ka tarikhila alhamdulillah rabbil alamin halbi o ngana chama banve ka damina tlebo yorola ka tabe tlebe yorola malila anga tasra koromawla muno na kamena bafo kanga dugo ke na dugo ka ala biso alhamdulillah rabbil alamin ko ngana to anyefe on dise ka oluka chembla min dise ka funya na boyere ko amitukola na fereke la dama mba yo obi panike obi fereke obi nyami barsabu ghazwatu badr do atikira alkira sallallahu alaihi wasallam ni aka kle koreshuche kafiru nana kala jogo ke ka koli ka soro ani ma keme sabantan sa wal matan nani damado wa kala minantu bolo wa kongo baka moula akala ne ngo karamo man ni ko mi angoti halni ko anga do bajila la khottat bina la bahara la khodnahu ma'aka mo hodo ni don nani baji tala mi du nofe ngala ka kira on daga ngolo do tamata mbolo mbamur tambolo bien tambolo karamo ko e ko chugodi o yorde la amba do ko anvaw anangara mako ube sraka
alakira sallallahu alaihi wasallam kuma ku jigi ke alay ay yamordu yetrisi goshi uyaka aywa sikiyoro labe kala jama ko fe ay kala jama latle yana kay yamordu kala jama ma aya tege jan ala famaye ay ala deli ni dalane mi ma ala kota ay tege korta ala tege mi nama ala kota ay ala sotala deli ni farkolo mi mo balu haramuna aya tege ja yana ka tege jingi Allah subhanahu wa ta'ala dugo jabi jirala apmi seka dugo mi nga ta jira ngundi la ay ka bakolo dayala de wallahi la ilaha illa huwa ala kan ngana ka dugo mi ne ay jibril alayhi salamu de ye ala thana yahu naqi'u addimingo jugu nin kafirin nongoro fo kele gongo dame anyingul la nyiflala ani jamakulu be ka jingi o labene do aywa ala kan ngana ka dugo mi na o be kafiru ko kunye sisa ala garba ko aka kala ne ngoroba ma abakri sidiki ma ko abshir ya ababakri abakri inni saja al faraju bina qaribu ala sana dugo mi na alhamdulillah rabbil alamin ande karamo yaay ngane saka fo yena bo an saka tukila de ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala yakama arsalatiki nenu kuma nyebla kuma je yana bi ya fanyini assalamu fa arsalatiki ko babun jami'un fi salati akwa bina kuma bonda mi na farami nyonga sella akana ibara injara ne ko sobe ni ibara de ayamine mu watta ukono malku bun an saka ibara de ni aketo ka alkaraka hadisa fara nyonga kalande no mbu karamo ko fe amba famu ko fe bela ku bu karamo ko fe wa kalande de ka ki karamo ko fe nafiki kalande ambe jamana labana cente de kalande ka ki karamo ko fe inni ani farkolola ani kan nafolola jamana laban asetiku agar segetigu ba fe uka fen bele jele ka bla uka aywa garsega kono ka tu kam mara yoro la ka so kana karamo ko fo ya ngara mo assalamu alaykum ka kena amba wode no fe ko na ko mi angoti awi angara mo wi asora ku den u botala ka doroma keme wala makeme fila di karamo ma ka sora ka duko nyini ka sora ka ta gere ku sigi manu muso ko mako be aywa watana wala muso doani do ko mako be watana wala ma aywa nyela bo masiri ko c'est ka million vlado tele gwazana kafle ko karamo be ya oti to ma sora ka du bulbad nana bulbato nana fo osana bon afana ko selama ko an hala kira ko alaka kira fle ayet le sabaka be shuna ma shunde ge soro osana bon afana ko an hala kira o yorani ba ala kira bam magena se ko na folo usmana yiminga alaka kira ma duko o mani kalandi ya kan na folo ke ka karamo deme o ala kira ka sunna o sahaba ko sunna alaka kili nyumande amma alaka salati sara kayra la ako wa aqallu ma yujizu al mar'ata min al libasi fi salati ad-dir' al hasif السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو الخميس والقمار الحسيف alaka nasara kayra la bina puma kiti mununga kiti numbebe seli konna de la ako wa aqallu ma yujizu al mar'ata min al libasi musoka shutura geleya fe ay musoka kiti kana chewtaka ako dovini ala sodogoma mimbi muso wasa selila addiru al hasifu ko yedlok ba mi natisi koloka giri akana ka tisi min koloka fien abi noro muso farkolo la ibi farkolo denga mayoro donc abo aywa atindi mayoro la ibi farkolo aywa tamashen la halaya be don ajukoro oye aywa fini fiema mi ni farkolo sore bi ya jukoro shere yo haram ya muso tsaka selnai ako muso ka selfini ka ka addiru al hasifu dlokba mi mbala natisi koloka giri na bira la farkolo daraka ba farkolo tiye ajukoro farkolo sore ya fana tiye ajukoro ka damateme asabiqu min gemeka labolike allazi yasturu zuhura qadamayha min bi muso sen ko kana fla datuku anya fanga wajuli sikiwla am sega ka membaru sanveya alislamu so be seliku sevura to keneka nga jamana ka alislamu so mba foyer sharia kitabu ka makando muso ka seltimina na sella ka sevura fla to keneka ay asevuro datuku basabu sevura jatera laura fa alkara sallallahu alaihi wasallam ka ibara la pamina nako almar'atu kulluha awratu ma adal wajha wal kaffaini muso fa be lebu fona karanya da koli ana teka furafla c'est vraiment foala opma sevura dona laura fe opma yakil to sevura da aywa ko kana datugo lilla ako wa huwa al qamisu ako fini nde akame dlokba de ma muso ka selfini ko akame dlokiba mimbi farkolo fa be datugo
foka chuse vura kwa ka wal khimaru ani kunda tugula al hasifu min bala ni akolo ka giri anga jabana ka lada yar la min che kan ko sabe nambo faraka o de ka musoro siri adama ka soro ka disa girima biri ka disa dafla taka danyonga abi njorodo ikan koro ko kuma bi seli ajukora ikurle kan i bolo bama bolo kana kurne sanje farsogo fanwere kana bo disa jukoro wanango disa nazara ye disa labeni disa munu parle disa munu ci amma nango parle disa amba foka faranyu afaraka jango ka famu ka nye denya disa munu mblala kana sisa na disa ubi fini de marié dama ni gesner do ni bazan irisi do ni autrici do ni burde dagabana do burde yi wafi kwa disa biya nga pma kore denya disa do nga seliti kenaye amba wa aba tonga ne varaka abi ya fama odisa nunu ala mako fuite olula alkaraba mako fuite se oluma odisa nunu ngani nere bi surya ka fongo parla yerate basabu ni parni ayi ni boraka jona yi yoro mina wali cewbi ifar kulo langulo ya ajukoro opma ni mami ngo nday nyere o kadisa do mami ngo ala tayne ne be sharia ka o ka temed disa girima unzirafe ala ka kili nyumandi amma ngan nasara u manja bade ya anyuma fana blakana we disa do blakana munum bi churo ngolo la ka jingi abi muso fari fa beda tugu adisa chenyuma mbaw nga mba me ambala ka ufe ko bi make ma muso korobay illa lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bana alala ko ni yeni disa indo kwa bi ka ika parli kwa ba bo denya hukmu kono ka kesla me parli ko yi kele muso korobay ni tura shetane no fe jije ka danjena ya kanata lahara ni tara lahara ibado ko mami java iyere java opma neba herbe mina khairul huda muhammadi kana la so herme lakraba ka kanai ay to nga je o je denya disan no nga tame lakra no fe disam no bi far ko fa bedda tuku nga tame ni o disawi Allah subhanahu kambe sababa ma ako wayu jaza ar-rajula fi salati sabu ako fini kelembi che wasa sabu wahidu ako fini kelembi che wasa sella fini kelemi nabi che ka damina barala kana sa premier kurla nabo kon datuku kabi wasa ka sella ako wala yugatti anfahu ako che kana aywa annuda tuku aw wajhahu walma anyada fi salati sella aw yaduma hiyabahu ka kana ka fini faranyonga ka fini aywa miliki ayirla ka fini be mondo ki joni ay aw yukfitu sha'rahu ka kana ashifana afa aya akuzigi fana miliki fana aywa ki joni oyi wa kullu sahwin fi salati akon nyina sella bi ziyadatin nyina ngirani jidide ako fal yasjud lahu sajdatayn ba'da salami kwati lama ka sujudu flake o nyina kama seli salamu blale kofe yatashahhad lahumma wa yusallimu minhuma yatashahhad lahumma abitahiyya kala o sujudu flain kama seli bane ko ay jidi minga selika abi Allahu akbar kurake ni takbiratul ihram ngani ya jango akado seli kono ka soroka tenjur ko flake ka tahiyya kurakala ka soroka salamu bla ka bo sujudu flaina aku wa kullu sahwi nyina wonyina be naqasi nakran nakashilde dode selije ako fal yasjud lahu qabla salami kwati la maka sujudu ke ayo on nakashile ngama ka kon salamu ni dofar la selika tenjur ko flambi ke obike ba'da salami salamu blaleko ngani na ay nakashile de ke doy selije tenjur ko flambi ke ko bike qabla salami ka kon salamu blalinye idha tamma tashahuduhu naka selita hiya no dafara abi tenjur ko flake o kofe thumma yatashahadu abi sayka tahiya kurakala tenjur ko flain kofe o yusallimu ka saraka salamu bla wa qila don ba do ko ni khilafuye khilaf al-madhhabiyya bayna al-ulama ko don ba do ko la yu'idu tashahuda kwati tahiya sakibli asalti sarabe alaka ko waman naqasa wazada sajada qabla salami ako jidi o sujudu ye ba'dai
nagashili o sujudu ya qabla nga adama de la fuledo na flay nyo zoro silamena seli kelena ye jidi ka seli fando fe yano seli kele ka ban sekira kan nagashili ka seli fando fe kutikala maka kiti sajida qabla salami ko abi salamu ke abistu aywa sujudu ke tendiru ko flaka kon salamu blalinye o koraye yughallibu jihata nuqsani ala jihati ziyadati abi nagashili fa abo de giriya jidi fanka Allah subhanahu wa ta'ala tamana yife alkiyama asrati bulu o kuma na bana min nay nyekoro yoro la ko doy seli je fando fe do farla ka fando fe nagashili fa yibo de giriya ibi nagashili fa de dla abi sujudu ke qabla salami ka kon salamu nye o bibla afla benona ako waman nasiya ni mami nyina na an yasjuda ba'da salami aka sujudu ke ba'da salamu ayo salam lale ko falyasjudu matama dhakarahu wa inta la dhalika ako sella ni mami ni jidi asro atigala ma nyina na ka jidi ke aka sella ay fedo faraselika misalula mami nyina na ka jogo kelen vara farda selika aywa atika keta kunye munye salamu blale ko yoroni mi aka aywa baada sujudu ke aka tendiru ko flake jango ka jidi furake ngale nyinana ka salamu bla ka wuli ka taka chila a hakili mato baada ina ako falyasjud ako tikila maka kiti minya ka sujudu ke matama zakarahu a hakili mana jingi o baada ina yorola wa in tala dhalika halna wati janyana kitabu do ka ibara ko walau ba'da ami halna kara sagale ngofe ako wa in kana qabla salami nani na sujudu sahwi min go na sorolla o sujudu sahwi ni qabla de nakashi de ale soraka sella akunga kanga qabla ke aywa anyina na qabla ingo fay salamu bla ko tikala maka kiti sajada in kana qariba ab qabla in tendiru ko flake jona na sorla ayoro kasuru ay salam bla yoroni mina ko abina ka bakatu salihatu subhanallahi wurdike akili sinaka jingite qabla ko yena soroha o yoroni be Allahu akbar fo bolo fla korta tala be ke ni wajibi yanga niya de sukuna ab tendiru ko flainge kata ya kura kala ka salamu bla akunga wa imbauda ngana yoro janyana fale wulla ka taka chila fatme misri kono fa bora misri kono ibtada salatahu abaka seli damina kuraye illa an yakuna dhalika min naqs shay'in khafifi funa sura qabla ingekun no kunye nakashili fiyemanyi nakashili girman bakunde abina misalu min di ola ako ke surati ma'a ummil qur'ani nafani mami nyinana kalfatiya kalanga nyinana ka sura faraka kun qabla minge o kama no nyana do aw takbirataini wal ma takbiratu wallahu akbar mun basali kono anyina flade ko ola aw tashahhudaini wal ma ayu tahiyya fla wa shabh ulufla dola kele wa shabh dhalika ayu anu nanyu ana fala shay'a alayhi akono konendo ko fuite atigala maka o koray qabla in takadda la tuaddi batalan salati la tuaddi ila batalan salati ati janyaka seseli chenima Allah subhanahu wa ta'ala yafa otigala mama ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli fitene mi vora alaka famille di anabal aslam bela jelema korfa labana ambi alislamu lashu ka fiqhu kalanika min kitabu nunu ninye qur'ane khulasa ani hadisa khulasa de min al ulama ar-rasikhina ka bodon sabatle nyoro nya fayimbi seka ka don sabatle tigu olu debe qur'ana aya korodon atigi olu debe alkara ka hadisa korodon atigi obe hadisa kenema don ka bo la fulela obe hadisa tarikhi don obe qur'ana nasakhuna mansukhu don obe qur'ana balagha don obe bayanuna badiuna maani don obe alkara sallallahu alaihi wasallam ye arabuye abe arabu kan don katama arabu beka ubaka aywa pmad dabolo don ubaka musalahatu shidon aywa aka amru minye yamaru ye
nama se aywa wajibiya ma uyo dɔn min ye wajibi ye u y'o dɔn olu mana sariya sɛbɛn ni sɛbɛnni cogo in na o kɔrɔ ye k'a tɛntɛnna de ka sɛnsɛn ka kisɛ k'an dɛkɛ nka n'i yɛrɛ ko i bɛ taa ta Kuranɛ na k'i bɛ taa ta hadisa la i ka kan k'i si bɛɛ di Ala ma ka Ala ka diinɛ kalan fo ka kɛ alimu muhaqiqu ye ni o fanga ma y'i la i bɛ don a kɛnɛ ni dɔjala ta dɛ i bɛ sa ta dɛ o de y'an ka jamana laban madrasadenw sɔrɔ o de kɛra sababu ye ka diinɛ yɛrɛ fereke ka mankan caya i b'a dɔn ye k'a bɛna kuma babu nikahi kan k'a bɛna kuma salatu kan k'a bɛna kuma tahara kan a yɛrɛ b'a ka ayiwa faamuya hakɛ ni a bɛ fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan nin hakɛ in nin ye furu sariti ye nin hakɛ in nin y'a nin ye nin y'a nin ye n'i ye segi k'a ka kumaw lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ kama ye kuma daminɛ a ma bɔ a nɔ na nka a yɛrɛ t'a kalama a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye kiti kelen ye kumaw ka gɛlɛn kojugu an bɛ kumaw nɔgɔya yan ni Ala ye sini kɛnɛya di ni Ala sɔnna a ma an na tɔrɔsi tugu a filiw kan ka jira a tigiw la barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadisi nabiyyil karim innahu huwas sami'ul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما